So far apo ket ada reported ngamin nga evacuation ada evacuation center ti Kabungaan di na 9 nga construction worker nga digid ko brown di barangay Cavite. So intay bisitaen madamdama ken so far met apo ket nakasagana met iti city government of Lawag na tumulong nga nag-rescue no kumaro pwede ti bagyo. How about dagiti maipakay karay ti evacuate sa mayor ka dagiti kalugaran tay matlaangan kang ronaan ti food packs. Adan itenten na po muna ka digiti evacuees. Syempre no kumaron to pe kumaron nakasagana bela ti city government na po gi-release no ko iti food packs. If danto report no mano iti naapektaran na po. So far ngamin na po ket awang pay final report no manot may kadukat kakadya. Kumusta't koordinasyon tayo kadagiti tunggal barangay apo mayor? Mayat apo adang kami na group chat ken panggit ti dating update gadi bagyo isong updated mit amin nga barangay sa ako paglalo dito coastal area. So far apo kita naka-alerto mit dito ya barangay sa ako. Dito syudad Tilawag mayor awan ti ordinansa nga about liquor ban o dakas nga kalamidad. Jack sure apo no the existing ordinance we will check on that. We will check. Yes. Good point. Good point apo. Apo syempre damit advicein from the city government and the CDRRMO and your barangay officials apo no amoy the areas nga flood prone areas iti city iti Lawagen, so dapat as early as now be prepared. Ang narigat namin no last hours or during dito kasadsadani ket sa atin tumandag pa-rescue ket very risky amin both DJ naapektaran ket rescue lalo no this oras ti rami ako. So as early as now ako ket evacuate kayo adamit evacuation center tayo apo mahanyo ket mapad evacuation center nga pipintas met di barangay halls tayo apo nga pagplastaran niyo. So ang tawag kaya ta di hotlines iti city government taning kaso nga handa kayo ma-reach apo ket ada 24 hours met dito hotlines tayo apo.